Abolia shonu Ainang keda Aipet nesi igangi te riongete loka Uganda Kickboxing Federation ido nesi ara ipoledio pe loda etamitor atukotongin airereuna Atalantan Patrick OTD egregra loko Uganda Kickboxing Federation kokidena ko Uganda nesi keoritebe Aboliak lu Ainang keda Aipet kesi Emamotor keda API Kutaitama ebine kickboxing o level ebe kai meda taritunga keda asonsene ni pu kura anyu chirojo chochubone be epote itesoda again meda aradum na kirona pol tusoma ite sport loka kickboxing isapela ikinet na jarso this so talent search achamnetingo ibunsaja ikini erono no ibunsaja ikini kedikilabunu ikanyauni ido ejoko no ibunsaja ikini kedikilabunu itomon Darita Abolia geun kapa dautul sawani na kalenda be geuna Abolia sine olapa ngon bitaja uno lapalo konye automatic search na pro jaunos upon deciding ai ejukara Abolia jauno lapa ngon whereby iso kapa en Abolian kapitengo da jay Darita pacting ni be idio wernebu niko nai obua dumbe kapitengo raingo really fit anoege mangu neja dorokin so epono ngone ya jari nge Darita kapakit konya boda still ajenge itenga ren awanyu no be arenga ne jaun opportunity sane jasi o kickboxing terengo da perori jenje bakaibe the money it is from where works enya metro niko nai ni swama so ajai so de ite adumuno ajokis otoma dumuna areng na itanya mikosi kalia o kickboxing Gabriel Esukunyikin TV East Koibuga Soroti